muzehe yatobokesheje. Uriteguye papa? स्मार्ट लग Hano smart mwana wa papa ngiye baranze ariko. वो तो तुमने ठीक कर लिया ना Rya pine ejo ryapfumutse kutarikoze. ये प्रिया को क्या हो गया Ese Puriya ari hehe? कमिंग Ndaje mukazana wa muzehe avuye muzehe ruhita imihira. Papa uriteguye? Yego. रेडी तो None se wagiye ukambara tukabona kujya ku kazi umukobwa yibagiye kwambara. Muzehe arabona umukobwa yambaye ubusa yambaye nka za sire yikwini. पक्का Je ariko nambaye koko. टचअप कर दी थी कर Dobaje mu modokana. Umukobwa aracyitera ibirungo. Muzehe dore ukuntu amureba yewe geninja banzaniye mu rugo. Modoka! Haruri gukora ipine. Haruri gukora ipine. Irebe. Ni umukazana wa muzehe. Umusore w'ipine aba amaze kurikora ntabwo ari ngombwa kuzana ijeke. एकदम Utumodoka araduterura. Ndabona witeguye. Berekeje mu kazi. रेडी लेट्स गो None ubwo twese twiteguye reka twigendere. Umujyi tuwusiga ibara ry'umutuku. बस नहीं जाओ जाना Uyu munsi ntabwo uri bukore kuri sheni ya televiziyo se. Uyu mukobwa ni umunyamakuru. Gatorori. Bafashe inzira berekere mu kazi. Ni muzehe, umukazana we n'umwana we. Ofisi yawe iri hano. एक्चुअली मेरा नया ऑफिस Oya, ofisi yanjye nshyashya iri imbere bari baranyirukanye. Nsigaye ibora muri ajansi y'abasekirite. चलो चलो मैं No muri India barakwirukanye baranyirukanye. Umusore Krish bahora bamwirukana ku kazi. Bakomeje imbere umukobwa mu depoze ku kazi. Suri mu kazi nawe. पता है क्या Genzi byabaye. जब क्लाइंट्स टिकट बुक करने आते होंगे तो ये हवा में होते हैं Atumenye abakiriya baraje ahantu yagurishirizaga amatike Krish baje kugura amatike bagasanga yagiye. Bize ngo Krish ahantu hose bapfa bamwirukana. Iyo ari mu kazi hakagira ikibazo kiba mu mujyi. Arabanza akirukanga akajya gutabara akakabona kugaruka mu kazi. Rero ba boss ntabwo yabwira ngo nari ngiye gutabara abantu.